Turabashimiye mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi, mwebwe kandi mukunda ibiganiro byacu tubagezaho kuri Iyarure TV. Njyewe ndi MC Theo. Uyu munsi turabaganirira ku ruhare rw'amadini mu bwicanyi mu mateka. Mu mateka tugenda twumva ubwicanyi bwagiye bukorwa n'amadini. Ese byabaye ryari? Byakozwe nande? Kubera iki byabaye? Tugiye gutatura rero bose tubavire imuzi n'umuzingo ayo mahano yakozwe n'amadini. Turahera ku ntambara za kurwazade. Ahagana mu 1996 no mu 1291, aho nahagana mu kinyejana cya 11 n'icya 13. Abapfuye bagera kuri 1,000,000 na 1,000,000 Bavandimwe, iyi ntambara urumva yuko yaguyemo igitigiri cy'abantu benshi. Twese dushobora kwibaza tuti se kubera iki imyizerere cyangwa se imyemerere yagiye ihitana abantu bangana batyo, kandi bigakorwa n'abantu bishingikirije Bibiliya ndetse bishingikirije Imana. Icyabiteye rero, abakristo bashakaga gufata Yerusalemu ubwo yari intambara hagati y'abayisilamu n'abakristo. Wowe unkurikiye, nimba twakwibaza ngo aba ni abakristo, aho abantu biyitirira ubukristo bafata intwaro bakarwana ndetse bakoreka imbaga. Ibi bintu rero birababaje cyane. Hari indi ntambara yabaye yitwa Spanish Inquisition. Spanish Inquisition yabaye ahagana mu 1478 no mu 1834. Aho nahagana mu kinyejana cya 15 n'icya 19. Abashakashatsi batubwira ko hapfuye abagera mu 3,000 ndetse n'5,000. Hapfuye abagera mu 3,000 ndetse n'5,000. Barishwe, ngo abandi barafunzwe, abandi bahabwa ibihano bikomeye. Icyabiteye ni uguhana abakekwagaho kutemera inyigisho za Kiliziya. Umuntu wese muri icyo gihe, muri iyi ntambara ya Spanish Inquisition, umuntu wese utaremeraga inyigisho za Kiliziya yashoboraga guhabwa ibihano bigiye bitandukanye, gucirwa urubanza, akicwa, agakatirwa burundu. Bahabwaga ibihano bitandukanye. Murumva yuko ibyo bintu mu by'ukuri bibabaje. Turareba indi ntambara ya gatatu yabaye mu mateka, intambara z'amadini mu Burayi. Izi ntambara z'amadini mu Burayi uwo ni hagati y'abagatulika ndetse n'abaprotesitanti. Ahagana mu kinyejana cya 16 n'icya 17. Twibukiranye yuko umupadiri Martin Luther, mu gihe yazanaga impinduramatwara ya reform, aha ni mu kinyejana cya 16. Urugero rukomeye ni nk'icyo bita intambara y'imyaka 30, 3 years war, yo mu 1618 ndetse no mu 1648. Hapfuye abagera kuri 4,000,000
ndetse n'umunani. Urumva yuko hapfuye abantu benshi. Iri hangana ry'amadini, ubuprotesitanti ndetse n'ubugatulika, izi miliyoni murumva yuko atari nkeya na gatoya. N'ubundi twabivuze haruguru, icyabiteye ni amacakubiri hagati y'amadini n'ubutegetsi. Intambara ya kane, kugabana Ubuhinde na Pakistan. Mu gihe Ubuhinde bwigabanyagamo kabiri hakabonekamo ikindi gihugu cya Pakistan, aho nahagana mu cya 947, ni ikinyejana cya 20. Twibukiranye yuko mu kinyejana cya 20 habayemo ibintu bikomeye cyane, habayemo ubwicanyi bukomeye cyane. Ni naho habaye jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Iki kinyejana cyabayemo ibintu bikomeye cyane. Iki gihe rero bagabanya Ubuhinde na Pakistan, aha mu cya 947 mu kinyejana cya 20, hapfuye abagera kuri miliyoni 1. Abavanwe mu byabo ni miliyoni 14. Abantu bavanwe mu byabo bagahunga miliyoni 14. Ibyo byatewe n'imyizerere n'imyemerere. Icyabiteye rero ngo ni amacakubiri hagati y'Abahindu n'Abayisilamu. Turebe intambara ya gatanu, ariko tutarayireba, nubwo yo wenda itari ishingiye ku myemerere ahubwo yashingiye kuri politike mbi z'urwango, ariko tugenda tubona ko hajemo n'abihaye Imana, abapasitoro, abapadiri, abayobozi b'amadini atandukanye bagiye bagira uruhare mu bwicanyi ndetse no kwicirwa mu nsengero zigiye zitandukanye na za kiliziya zitandukanye. Gatanu, turahabona jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Yabaye muri Mata irangira muri Nyakanga, yafashe iminsi 100. Aho ni mu kinyejana cya 20 nk'uko twabivuze haruguru. Hapfuye abasaga miliyoni mu minsi 100 gusa. Icyabiteye ni politike mbi n'urwango rushingiye ku moko. Rwose harimo abihaye Imana benshi bagiye babigiramo uruhare, ugasanga barigisha amacakubiri mu bayoboke babo. Ari nayo mpamvu benshi bamwe bagiye bahungira mu nsengero ariko bizeye gukira, ariko ugasanga baziguyemo. Hari aho rero bamwe mu bayobozi n'abandi bayigizemo uruhare muri iyo jenoside. Mu bayobozi bamwe na bamwe b'amadini bagiye bayigiramo uruhare. Niyo mpamvu iyi jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994, n'uruhare runini abakristo bagiye bakora ayo marorerwa. Intambara ya gatandatu tugiye kureba nayo yahitanye abantu, ni ibikorwa by'imitwe y'abahezanguni nka ICC. Aho nahagana muri 2013 kugeza n'ubu, ni mu kinyejana n'ubundi cya 21, abapfuye bagera kuri 10,030. Icyabiteye ni ugukoresha nabi idini mu nyungu z'ubuhezanguni. Mujya mwumva imitwe y'iterabwoba ya kisilamu aho bagaba ibitero bakica abantu babaziza imyemerere. Niyo mpamvu umwanditsi yanditse akavuga ngo na n'uyu munsi ziracyaba, abantu barakicwa
kubera yuko iyo mitwe n'uyu munsi y'abahezanguni bitwaje idini, bitwikira idini, na n'uyu munsi iyo mitwe iracyakora. Ibyo rero bitwigisha iki? Amadini menshi yigisha amahoro n'ubumwe, ntiyigisha ubwicanyi. Ariko iyo idini ryihuje na politiki, ubutegetsi, inyungu bwite, rishobora gukoreshwa nabi. Buriya iyo idini ryihuje n'ibyo bintu tuvuze haruguru, politiki, ubutegetsi n'inyungu z'abantu bwite, rishobora gukoreshwa nabi. Umwanzuro rero twabaha, idini ntabwo ari ribi. Mwebwe muzakurikira iki cyegeranyo, ntabwo idini ari ribi, hatagira uza kudutera amabuye. Rwose idini ryawe si ribi urimo, rigumemo kandi uribemo neza, were n'imbuto muri ryo. Idini si ribi, ikibazo ni imitima y'abantu bayoboye ayo madini. Murumva yuko umuyobozi iyo akoze ibyiza abantu bagubwa neza, yakora ibibi abantu bakajya mu kaga nk'ako aya madini yajyanyemo abantu. Bakristo rero, namwe bayobozi, mwirinde kugira ngo ahari aho mutaba intandaro yo kugira ngo abantu babure ubuzima. Murakoze cyane rero kuba mwadukurikiye. Nimba wakunze ikiganiro cyacu, kora subscribe ndetse unagisangiza abandi, unakore like. Mwari kumwe nanjye MC Theo. Ibihe byiza cyane, turabashimiye.